गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि नब्लाङाव दिनै क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि बिथोन बायदियै 4 नं जुमदुवार मण्डल बिजेपिनि मावफुं मेल लादों आरो दिनैनि बे मेलाव नुजाफैयो मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मेलनि गासैबो हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनायजों लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ साबायखर बावो। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो गोबां जौगानाय खामानि मावनायनि थाखाय साबायखर बावहरो आरो दानि आसाम आरो मिज'रामाव जानाय कन्स्टिटिउसनेल बाउन्डारिनि सायाव दाङाबाजिनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो आरो मिज'राम रायजोनि पुलिस थागिबि आरो सोरखारखौबो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोरायै कन्डेम खालामो आरो मिज'रामनि थागिबिफोरा गान्जा आरो फेग्रा मुवा आसाम फारसे बारहोनो थाखाय आसामनि सायाव हा दखल खालामनानै लामानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनानै फालांगि खालामनो बेबादि सिमायाव दाङाबाजि खालामदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायो। বৰ্তমান আজিৰ যিটো কাৰ্যসূচী একচুৱেলি এইটো স্পেচিয়েল কাৰ্যসূচী নহয়, আমাৰ সাংগঠনিক যিটো কাৰ্যসূচী হয়, যিটো অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যিটো এক্সিকিউটিভ মিটিং এইটো হৈ গ'ল। সেই হিচাপে আমাৰ জিলাবিলাকো হৈ গ'ল। জিলাবিলাকে শেষ হোৱাৰ পাছত এতিয়া মণ্ডলৰ এতিয়া হৈ আছে। এইটো 30 তাৰিখতে লাষ্ট ডেট হ'ব আমাৰ। 30 তাৰিখলৈ আমাৰ 29 তাৰিখৰ ভিতৰতে কৰিব লাগে। তো গোটেইবিলাক হৈ গ'ল। তো সেই হৈছে আজি জমদুৱাৰ যিটো এটা আমাৰ মণ্ডল হয়, এই আজিৰ এইটোৱেই আৰু। তো ইয়াৰ আমাৰ দলীয় যিবিলাক ছিষ্টেমবিলাক আছে, কিছুমান কথাবিলাক আছে দলীয়, এইবিলাক আলোচনা হৈছে কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মাজত। তো আগন্তুক যিটো উপ নিৰ্বাচন বাই ইলেকশ্যন, এই বাই ইলেকশ্যনৰ বিষয়েতো আমি এইবাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আমি খুজিম, আমি সজোৰেও ডিমাণ্ড কৰিম। এইটো জিলা পৰ্যায়ত আমি ইউ পি পিকো ডিমাণ্ড কৰিম, বিজেপি তাতেও আমাৰ কাৰ্য নেতৃবৃন্দকো আমি ডিমাণ্ড কৰিম যাতে কোকৰাঝাৰ জিলাতো আমাৰ কেণ্ডিডেট যোৱাবাৰ দিয়া নাছিলে। তো ইয়াতে আমি 3খন সমষ্টিটো দিয়া হৈছিলে ইউ পি পিক। যিকি নহওক দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণত আমি 2টা সমষ্টিটো জিতিব নোৱাৰিলোঁ। এইবাৰ যাতে আমাক বিজেপিক এইটো গোসাইগাঁও LACত খেলিবলৈ দিয়া হয়, তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম আৰু ডিমাণ্ডো কৰিম। অকল বিজেপিকে নহয়, ইউ পি পিকৰো আমি নেতৃবৃন্দকো আমি এইটো আমাৰ ডিমাণ্ডটো দিম আৰু এইটো আমি ৰেজুলেশ্যনো লোৱা হৈছে, জিলা কমিটিটো লোৱা হৈছে, মণ্ডল কমিটিবোৰতো লোৱা হৈছে। বিজেপিত কেণ্ডিডেট বুলি ক'লে এতিয়া কোনো নিৰ্দিষ্ট এতিয়া নাথাকে, এইটো সময়ৰ আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰেহে এইটো ঠিক কৰা হয়। এতিয়া আমাৰ দলীয়ভাৱে যিটো ছিষ্টেম আছে, দলীয় ছিষ্টেমটো এনেকুৱা হয় যে আমি এজন বা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত এইটো থিৰাং নকৰে, দলীয়ভাৱে এইটো আলাপ আলোচনা কৰিহে এইটো ফাইনেল কৰি দিয়া হ'ব। সময়ত যিটো জনাব আপোনালোকে গম পাব। নাই, এইটোতো কেণ্ডিডেট আমি কাক দিম কাকো আমি প্ৰস্তাৱ লোৱা নাই। এতিয়াও এইটো আছে বিজেপিৰ এনেকৈ আপেক্ষিক বহুত আছে, যিসকল দাবীদাৰ আছে, দাবীদাৰটো নিজৰ যিটো কিবা কাৰণে টিকেট ল'ব খুজিবৰ কাৰণে বা মোক দিব লাগে চবেই খুজিব পাৰে। যিসকল দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আছে, এইটো স্বাধীনতা চবৰে আছে, কিন্তু কাক দিয়া হ'ব সময়ত আমি ফাইনেল কৰিম, এইটো এতিয়া সিদ্ধান্ত নলওঁ। सरकारनि आखाइ माने सरकारा बाहाय मा आखाइ थानो? सरकाराथ' बुंदों 1 इन्सिबो हा हगारनो हाया, हगारनायबो नङा। थांनाय समफ्राव कंग्रेस सरकार दंमोन, गुबुन सरकार दं। बे सरकारा एग्रेसिभ नङामोन, डिफेन्सिभ नङामोन। कमप्रमाइजिं एटिटिउडजों बै समनि पुलिस मिलिटारिफ्रा नायनानै थायोमोन, जायनि थाखाय इस्साखित भाबै मिज'रामानो होन, नागालेण्डआनो होन बा मेघालयानो जोंनि हाखौ दखल खालामना लाबाय थादोंमोन। खिन्थु एबार जों नुदों जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जे थांखि लाना खामानि मावदों, एक बिन्दोबो जों हा हगारना होआ। बे एटिटिउडजों दिनै खामानि मावनायाव जोंनि पुलिसफ्रा बेखौ होबथाहैदों। जुदिও जोंनि पुलिसफ्रा आखायाव हाथियार दंबाबो जों बिसोर गावाखै। मानो जोंनि पुलिसफ्रा गावोब्ला गोबां बे इन'सेन्ट मानसिफ्रा थैगौमोन, खिन्थु जोंना हमथानानै थादों। दा दिनै बेखौ सोरबा राजनैतिक उद्देश्यगतबाबो बिदि खोथा बुङोब्ला बे नङा, नंखाय। जोङो दिनै बिथांमोना आन्दलन खालामदों, दा बे आन्दलन खालामनाया मा जागोन? हजों थांना खालामहैदों, होबथाहैदों, मिज'फोर होबथाहैदों। नंगौ, एवारनेस लाबोनांगौ जाहाथे जोंनाव बे रोखोम जाया। जोंबो बेवहाय बिजेपि हिसाबै बा UPPL हिसाबै जों बिटि सरकार एसे मोनसे डिसिसन लादों। बावैनो जोंबो बेवहाय मोनसे सेमिनार खालामगोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों लोगोसे UN एकाडेमि ट्रास्ट जों दायित्व होदों। जोंनि मानगोनां BTC चिफ प्रमद बर' बिथांमोना थाबैनो मोनसे मिटिं लेंगोन, बेवहाय जों सावरायगोन। आरो बे
आं खावलायो आं स्ट्रंलि कन्डेम खालामो जे मिज'नि जे एटिटिउड बिथांमोना मानसियानो खम हाया गावसिनि हायावसो थानो मानसियानो गैया दिनै मानो जोंनियाव बिसोर एग्रेसन खालामबाय थायो मानो हाबबाय थाफैयो बिसोरनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि हायाव माखासे खेथिफोर जायो जेरै गान्जा आफिं बायदिसिना फिसा आबाद खालामो आरो बेजों मा